Vesna Pisarović, dobro došla u Nevidljivu scenu. Sezona 2. Hvala što si došla, uzbuđeni smo što si u Azimutu, što si dovela svoj Gang of 3 jazz trio. Proći ću samo u par rečenica tvoju karijeru. Ojoj, nemoj. Moramo, ali nećemo sad duljiti ništa, okay. Znamo više manje sve. Rođena u istom gradu kao i Lepa Brena, što je bio prvi znak. Čega? Brčko. Pa prvi znak da ćeš biti ili uspješna pjevačica ili lepa, jedno i drugo si, jel? Duge noge, dobro to. Dobro. Odrasla u Požegi gdje si imala svoj pop punk band, volio bi vidjeti tu neku snimku, dao bi sve za to, ako postoji. I postoji. Kako se zvao band? TBC, ne prvo Benny and Lee, a onda TBC. Onda dolazak u Zagreb, početak pjevanja, pjevala si jedno vrijeme, došla sam na faks, kroatistika i fonetika, tako? I pjevala si jedno vrijeme kao back vokal Dinu Dvorniku u Hard Rock Cafeu, istodobno si ganjala svoju karijeru, zabavnu pop, estradnu. Nije istodobno, nego čim sam snimila prvi singl, mogu reći u stvari slobodno da mi je bilo zabranjeno nastaviti ovu paralelnu karijeru koju ti kažeš. Dakle, bilo ili. Dobro. Nažalost. I onda je bilo hitova, bilo je karijere, bilo je Eurosonga 2 puta, bilo je tu svega, bila je baš jedna prava karijera. Onda se odjednom tebi dogodilo nešto u glavi, promjena, jazz. Ba-ba-da-ba, 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 da-da-da-da-da, ba-ba-da-ba, 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 da-ba-da-ba, ba-ba-da-ba, 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 da-da-da. I onda si otišla u Haag. Sad bi ja malo na Haagu stao. Pošto si jedna od rijetkih ljudi s ovog područja koji su došli u Haag i mogli slobodno šetati gradom. Tamo si upisala Kraljevski konzervatorij. Conley konzervatorijum. I kako se upisuje Kraljevski konzervatorij u Haagu? I zašto baš u Haagu? Je li Haag neka metropola džeza? On je Haag dugo glasio kao odlična škola bebopa. Dugo je predavao sada pokojni Barry Harris. Ja sam htjela naučiti o bebopu. To bi ime meni trebalo nešto značiti. Pa veliko je, da. I umro je nažalost od korone u svojoj 80. i nekoj godini. On je bio edukator tamo godinama i ostavio iza sebe edukatore koji su poučavali mene tada. Tako da je jedna dobra škola. Znači jaka ozbiljna škola. Da. Kako se upisuje? Imala si neki prijemni? Imala sam prijemni, bila sam zadnja. Da, prvo smo ujutro imali solfeđo test slušanja, dakle gramatika, i onda ja sam bila, sjećam se, zadnja, slušala sam prije mene kako izvode pjesme moje tadašnje. I šta da bilo, ja ne mogu ovako, bože moj, šta je ovo, je predobra ili šta? Ma da, mislim, svi su ovo tako dobro, bolje pjevat, mane šta će. Uglavnom, došla sam na audiciju, sjedili su 5-6, kao na Voice-u, ne danas. Dobro. Njih 5-6 onako mrkih i umornih već. I pjevala sam, točno se sjećam šta, Love for Sale i I Hear Rhapsody, pomislila sam, daj sad sve od sebe, znam da nisi najbolja, ali daj. I stvarno nekako se dogodila muzika. Čekaj, nije bila audicija. Si ti već imala nekakav svoj stil pjevanja i karijeru. To je bila smetnja na prijemnom ili u džezu općenito kad si upisala to? Pa je. Rekli su mi da imam star glas, da zvučim ko starica. Što to znači? Da imam umorne glasnice. Dakle, pjevala istrošene sam. kao? Istrošene glasnice, znači 10 godina pjevanja do 6 ujutro. Dobro. Da, iako sam vodila brigu o glasu, ali 6 ujutro je 6 ujutro, ne, i pušila sam i tako, nisam najbolje, najzdravije živjela.
i rekli su mi da će mi dati šansu od 6 mjeseci da sredim glas. Morala sam prekinuti sve koncerte. Aha. I uspjela si? Uspjela sam, da. Dobro, i kako se onda uči jazz pjevanje? Mislim, ja znam ove dokumentarce, kad gledam neke operne pjevače, pa kao pjevaš odavde, pjevaj odavde, pa diši, pa vježbe. Da, kako se jazz vježba, uči? Pa u principu, kad zbrojiš 2 i 2, jazz se ne može naučiti u školi. Ono što ti jazz škola daje neki presjek, dakle onog što treba znati, svirati klavir, znati o harmoniji, ući u povijest džeza, znači ona ubrzava neki proces koji se ne može u stvari ubrzati. Nakon što sam završila školu, ja u stvari ništa nisam znala. Meni je trebalo 5-6 godina da polako to je isto kao i moj faks novinarstvo. Ista stvar, znači svaki faks je isti. Upravo to, ubrza nešto što se ne može ubrzati. I onda je potrebno vrijeme, naravno za sve je potrebno vrijeme. I onda tek u Berlinu, nakon Londona, doćemo do Berlina. Sam ja pomalo učila. Kakav je bio život u Hagu? Ja prekrasan. Dobar, ja? Prekrasno mi je bilo. Vozila sam bicikl, po prvi put sam počela piti pivo sa svojim curama. Koje ti je omiljeno pivo sad? Bilo mi je Leffe Blond. Aha, dobro. A na čemu si sad? Ne volim pivo. Ne voliš više pivo, znači prošla je ta faza. Dobro. Da. Jako lijepo. Imala sam disciplinu, školu, prijatelje, družila sam se, onda sa 6 godina... Je li ko znao da si zvijezda u Hrvatskoj? Ne, otkrili su poslije. Dobro, i onda si ušla u London, isto nastava školjovanja, je tako? A di šta, na kojoj kraljevskoj akademiji tamo? To je bio Guildhall School of Music and Drama, tamo sam upisala magisterij. Dobro. Oni su u stvari primili te godine jedan band, 6 muzičara i pjevačicu, ja sam bila pjevačica. Tamo više nisi imala stari glas i to, tamo je to sad već bilo... Nisam imala stari glas, ali sam bila spora. Za muzičare, za saksofonistu je lako odsvirati note koje vidi, za mene je to bilo potrebno duže, ne? Tako da je to bila jedna agonija koja je bila prekrasna u stvari. Kroz tu intenzivnu školu nisam naučila puno u smislu da sam zapjevala ko Slavoj, nisam ni danas, niti ću ikad zapjevati ko Slavoj, ali sam toliko povisila kriterije za ono što smatram da je dobro i za mene i što vidim kod drugih da je dobro, da je to, recimo, to je bila pouka škola. Dobro, i onda si se obrela u Berlinu. Da. Jedan dan i odlučila da je to taj grad u kojem ćeš ti probati sa svojim jazzom, da vidiš jesi ti išta u Hagu ili Londonu naučila, jel to može proći. I kako je, i onda si došla, šta si po klubovima, jazz klubovima, jesi imala neku jasnu viziju, ja hoću osnovat band, ili si se osjećala nesigurno, malo jedno šta ja ovdje radim i kako će naći tako? Kako znaš? Pretpostavljam. Da, bila sam jadna koji uvijek. Dobro. I išla sam na sve koncerti, uživala sam u svemu, uvijek sam se sramila javiti bilo kome ko mi se svidio u stvari da... Pretpostavljam, oprosti da samo čas prekinem. Pretpostavljam da u Berlinu ima baš pravih jazz klubova. Da, i puno. Sad mi smo tu u Azimutu probali složiti jazz klub, vidjela kako to izgleda, znači stolovi sa svijećama, ali to mi sve znamo iz filmova. Kako izgleda pravi jazz klub? Pa ovo izgleda bolje nego neki jazz klub. Recimo, repertoar koji sam danas pripremila je više za jedan onako underground trash klub, ja bih rekla. Ovo je prefino, malo sam zabrinuta. Ajde, Azimut neko finjak, ajde i to čujemo. Nisam se ni obugla za to. Dobro, znači Berlin, šta si po klubovima, odlučila si okupiti band. Kako neko ko dođe u Berlin, gdje uglavnom ne znaš, nikoga ni znala, pretpostavljam, bila si tamo nova, imala si samo neku ideju, kako takav neko uspije okupiti band? Pa prvo sam uočila basistu Claytona Thomasa. Dobro. Išla sam na 6 koncerata da bi na 6. ga tek i onda sam uletila, ja sam ta i ta. Umrla, 2 kila sam izgubila dok sam... Vježbala si kući, kako ćeš mu uletiti. Dobro. Da, i onda je on rekao, znala sam kog će predložiti bubnjara, znala sam da njega isto bih htjela u bendu, a onda je tu bio Gerhard Geschlossl, moj veliki, dobar prijatelj, evo dan danas, na trombonu i rekla sam, ok, ajmo se naći, ne znam, 15.6. Došli su svi na probu, dala sam im note. Zasvirali smo i to je bila ljubav i dugo smo svirali, zajedno. Kliknuli ste i to. I kako onda to krene. Jel to još postoji danas, nakon ove pandemije i sve, jel band još postoji ili... Postoji veliko prijateljstvo i srećemo se dan danas i svirali smo različitim nekim bendovima poslije. With Suspicious Minds se zvao, svirali smo obrade Elvis Presley-a na jedan onako, čudan način. A život u Berlinu, pretpostavljam ludilo?
Pa zavisi kako. Ako... Oprosti, kad si došla, je to bio neki high life ili nisi imala baš para za neki high life? Kako je to izgledalo? Da, ne, ja sam bilo neko životarenje? Nisam imala ni prijatelja, ni muzike, ni scene, dosta je bilo u stvari teško. Pogotovo zato što sam htjela svirat nešto prije. Jesi živjela s 5 ljudi iz Afrike i Azije u stanu ili si imala neki svoj? Ne, imala sam svoju gajbu. Imala si gajbu, bila si sama u gajbi. Da, s nekim, ne. Sama s nekim, da? Sama s nekim. Kako džezeri žive u Njemačkoj? A znaš kako onaj vic ide kod džeza? Kako zaradiš u džezu $2000, kako da uložiš 4, ne? Dobro, to je istina. dobro. I to je istina, znači to tako da ne funkcionira. postoji to, da. To je čista strast i jedna ljubav i beskonačna, ne? Objavila si 3 albuma, čini mi se, u toj berlinskoj fazi, koja u biti još traje. Ti si u biti još uvijek u Berlinu, mada si sad u pandemiji, možda čak i više. Znači, prvo album Elvisovih obrada, onda Jugoslav Songbook i onda Petit Standard, koji je u biti pravi jazz. Sva ta 3, to je pravi jazz album. Recimo, da. I sad kad imaš 3 albuma, jel ti imaš nekakvo ime i reputaciju u Njemačkoj? Ili u Berlinu, ili u Kvartu? U Kvartu, pa na berlinskoj nekoj sceni koja je tako scena, znamo se svi, ne? Dobro. I recimo da imam neke turneje, imam agenta, imam, dakle... Dobro, se može dogoditi da ti sretneš na ulici nekoga slučajnog prolaznika i kaže, Vesna Pisarović? Ne. Ne još to, jel? Zato volim Berlin. Ali to se čak ni u Zagrebu ne događa. A to ti ne vjerujem, to ne vjerujem. Znam, prvi tvoj koncert, jedan od prvih, u stvari prvi kao nakon što se vratila iz Berlina, da odsviraš ovaj pop svoj. Znači bio ja mislim u Varaždinu, pa na Feru, u Cošijada. To je bilo ludilo. Pa da, ja sam ostala zatečena. Znači, nisu te ljudi, nisi im isparila iz glave. Pa na sceni, da, oni se sjete, ali čini mi se da nisam bitna na cesti i to je najljepše od svega. Dobro sam bitna na cesti, ali znaš, nisam zvijezda. I čekaj, ti sad nastupaš, znači imaš taj bend u Njemačkoj koji sad, damo reći... Nekoliko bendova. Imaš ovaj bend Trio s kojim danas si tu. Imaš pop svoj bend s kojim bi trebala ove godine nastupiti u Domu sportova konačno. Imaš li još šta? Pa evo, upravo završavam Sevdah album, to je još jedan berlinski projekt koji sam počela za vrijeme pandemije sa Noelom Akčateom, Gregom Cohenom, Axelom Dornerom i sa Tonijem Bakom i to ćemo završiti ovaj tjedan. I kako se tebi između svih, jeste ti možeš lako prebaciti iz popa u džezu, songbook jugoslavenski, ovaj što promoviraš ponekad. To su sve različite, mislim, uvijek se tu provlači džez kroz sve, osim kroz ovaj zabavni dio koji još uvijek radiš ljeti uglavnom, jel? Pa, sve više to postaje jedna nekakva priča. Prije par godina sam nešto pričala Gregu Cohenu kako se šaltam između ovog i onog. Mislim, i on se šalta sa svojim basom između mi i on, svi se šaltamo. Ne, pa je onda rekao jedna rečenica, ali sve si to ti, to se sve negdje zbraja. I sad stvarno osjećam to da je sve manja ta tranzicija. Da, uvijek se trebam pripremati. Misliš, sve manja je razlika između svega u tvojoj glavi barem, šta? Pa da, nekako za sve se pripremam konstantno i negdje to zbrajam. Ali recimo kad pijam Sevdah treba mi vremena da uđem u tu neku impostaciju glasa koja je drugačija recimo od pjevanja na engleskom. Da. Puno ljudi, odnosno na koncertima se događa kad izvodiš jazz ili songbook da ljudi ostanu i traže na bisu da znaš, jutro donosi kraj,
Dolje na koljena ili koji su to sve hitovi. Znam da se to dogodilo u Ksetu kad sam ja bio prije 2-3 godine, to se dogodilo lani u Močvari, nisam bio ali sam čuo. Tražili su ljudi ti im to nikad ne ispuniš, jel te to muči? Jel to borba da te prihvate kao džezericu? Ne. Jel to nešto trajno ili ti to puštaš da pa da stvari idu svojim tokom? Ja to puštam, kako bih rekla, vrijeme će valjda nešto napraviti, ali s druge strane, to su toliko dvije nepomirljive scene da ja ne mogu naprosto nakon jazz koncerta pjevati pop, niti mogu na pop koncertu pjevati jazz. To su dva ali ti samo kreni, oni će nastaviti do kraja. Koga? Publika. Ako se ne možeš prebaciti odmah na koncert, nema veze. Na što me zanima, što se tiče Berlina? Mislimo ljudi koji su otišli odavde, da hvala Bogu da su otišli, blago njima jer se ne zamaraju ovim našim glupostima. Je li to stvarno tako? Jesi ti u toku? Jel ti kad otvoriš oči ujutro odeš na hrvatske portale? Jel te umara šta govori Plenković, šta govori Milanović, Trem 11 slučaj, jel to u Berlinu tebi išta predstavlja? Ne znam da li me više nervira kad sam tu ili tamo, ne mogu to sad znači ipak nervira i tu i tamo, naravno, znači nema bijega. Nema bijega, naravno, dio si nečega, poznaš neke ljude, poznaš jezik u stvari, ne? Ne nervira me ako Angela Merkel napravi nešto ili Scholz. Toliko, ja to čitam ko neku informaciju. To te baš briga, da. Pa mislim, ko neku enciklopediju, ne mogu se, ne govorim taj jezik dovoljno dobro da bi se mogla do te mjere involvirati. Ali hrvatska scena i sve što se tu događa od politike do, naravno, nervira me. Nekad se i budim po noći i ne mogu spavati jer ne mogu vjerovati da je neko nešto rekao ili... Da. Dobro, šta nas čeka kad smo već kod nerviranja, šta nas čeka večeras? Hoće li ova tvoja večeras verzija džeza iznervirati ljude ili će ih opustiti ili ćemo... Vidjet ćemo, ne znamo, svaki dan je novi dan, svaki koncert je za mene potpuno novi. Atmosfera je prekrasna. Čujemo ih dole kako žamore. Ali ne, sve tiše i tiše. Sve tiše i tiše, da. Čak dok smo počeli intervju sam čula kako žamore i već mi se počeo redoslijed pjesama slagat paralelno koji bi pjevala, a sad već mi se mijenja. Tako da sve je to improvizacija. Vidjet ćemo sad za 5 minuta. Hvala ti, Vesna, što si otvorila drugu sezonu Nevidljive scene i uživaj na sceni večeras. Hvala. Love is funny, or it's sad, or it's quiet, or it's mad. It's a good thing, or it's bad, but beautiful. Beautiful. To take a chance, and if you fall, you fall. And I'm thinking I wouldn't mind at all. Love is tearful, or
it's a problem, or it's play. It's a heartache either way, but beautiful. And I'm thinking, if you were mine, I'd never let you go. And that would be but beautiful. That would be but beautiful.